Kristo umukiza, ni Kristo umunyembabazi, ni Kristo Yesu umwana w'Imana. Niwashobora gukora ibyananiye abantu. Ni Kristo umukiza, ni Kristo umunyembabazi, ni Kristo Yesu umwana w'Imana. Niwashobora gukora ibyananiye abantu. Niwashobora guharira ibyaha, niwashobora guhumura impumyi, niwashobora gukiza ibimuga, niwashobora gukiza indwara zananiranye, niwashobora guharira ibyaha, niwashobora guhumura impumyi, niwashobora gukiza ibimuga, niwashobora gukiza indwara zananiranye. Ni Kristo umukiza, ni Kristo umunyembabazi, ni Kristo Yesu umwana w'Imana. Niwashobora gukora ibyananiye abantu. Niwe yazuye Lazaro amaze iminsi ine mu mva, niwe yazuye umwana wa Yayiro, niwe yahumuye Barutimayo abanyamirembe akabakiza, abahumanye akabahumanura. Niwe yazuye Lazaro amaze iminsi ine mu mva, niwe yazuye umwana wa Yayiro, niwe yahumuye Barutimayo abanyamirembe akabakiza, abahumanye akabahumanura. Ni Kristo umukiza, ni Kristo umunyembabazi, ni Kristo Yesu umwana w'Imana. Niwashobora gukora ibyananiye abantu. Nawe ufisa magerageza n'aya mitwaro ikunanije, ngwino kwa Yesu, niwe ashobora kugutabara no kukuruhura. kandi niwaba ufise ibyaha ngwino kwa Yesu aguharire, n'umugwaneza guteza ibiganza. Nawe ufisa magerageza n'aya mitwaro ikunanije, ngwino kwa Yesu, niwe ashobora kugutabara no kukuruhura. kandi niwaba ufise ibyaha ngwino kwa Yesu aguharire, n'umugwaneza guteza ibiganza.
arashoboye Yesu ntakimunanira nawamwegamitse ku mutima zomaramara arashoboye Yesu ntakimunanira nawamwegamitse ku mutima zomaramara arashoboye arashoboye nawamwegamitse ku mutima zomaramara